Yer yüzündəki иң кадерле кешебез, әсәебез, өләсәебез, кайнабез Абдуллина Фәүзия Әхмәдулла кызы үзенең күркәм гомер байрамын 60 яшьлек юбилейын билдәләй. Бикбулат авылында туып үсеп, атайыбыз Абдуллин Халил Гарифулла улы менән тормыш корып, шунда матур итеп гомер кисерә улар. Бер ул һәм бер кызга гомер биреп, аякка бастырып, үз йиян һәм бер йиянсәргә хәстәрлекле өләсәй улатай улар. Әсәебез бик тырыш, уңган, бөхтә кеше. Уның өйесе, ихатаһы һәр сак ялтлап торыр. Көндә өстәле үзе пешергән тәмле-тәмле һый-ниғмәттәре менән тулы булыр. Ситтә яшәгән һеңлеләрен туган авылында һагынып каршы алып торысы хәстәрлекле олы апайда ул. Кышын тау йып, кардан өй эшләп, яйын куыш корып, йияндәрен һыу инергә, еләк, дары үләндәре йырга йөрөтүсе яраткан кәрсәй өләсәй дә ул. Атайым менән йорт кура тултырып, кош-корт, мал-туар асрап, гөл дә итеп, бакса үстереп, гөрләтеп дөнья көтәләр. Әсәйемдең үстергән сәскәләре, гөлдәренә, баксаһына һокланмаган кеше юктыр. Касан барһаң да хуш есле үлән сәйдәре, тәмле ризыктары менән һыйлап сыгарыр. Өләсәйемдең сөсе икмәге, коймагы иң тәмлеһе дип мактап кына тора йияндәре. Кадерле бит, ошо куанычлы көнеңдә һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге һүзләребезне yetkерәбез. Авырымай, кайгы хәсрәт күрмәй, атайыбыз менән бергә ян тыныслыгында, балаларыгызның изгелеген күреп, мул тормышта бәхетле озын гомер кисерүегезне теләйбез. Һин бит әсәй безнең өсөн кояш, һиннән нурлар алып яшәйбез. Озак яшә әсәй, мәңге яшь бул, иң кадерле якын кешебез. Рәхмәт һиңә, мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле, сәламәт бул. Кайгылар хис күрмә, Ходай улылаһын үзеңде. Безнең өсөн мәңге кадерле һин. Ходай кушһын бергә яшәргә. Йер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Иң изге теләктәр менән барлык тугандарың, балаларың исеменнән кызың Әлия, кияүең Хәниф, йиянең Данил, йиянсәрең Азалия. Хөрмәтле Фәүзия Әхмәдулла кызы, юбилейгыз котлы булһын. Именлектә, ян тыныслыгында, балалар игелегендә яшәргә ятһын. Беләмәсәй йылы назарыңды, күкрәк һөте аша биргәнһең, тыныс йоклаһын дип төндәр буе, кулдарыңда мине йөрткәнһең. Рәхмәт әсәй, мең рәхмәт һиңә, был дөньяга мине тапканга. Акылыңды, бөтә барлыгыңды балаң өсөн бирә алганга. Тәүге тапкыр әсәкәем киеп, алпан толпан атлап киткәнмен, күтәреп алып иңдәреңә һалып, көлә-көлә мине үпкәнһең. Рәхмәт әсәй, мең рәхмәт һиңә, был дөньяга мине тапканга.
Сәйелі хаман балақайым тиіп ертең қайтыр юлдарыма қарай сәстеріңе салдар керткен рәхмәт әсәймің рәхмәтіңе бұл дүнияға мені тапқанға ақылыңды бүте барлығыңды балаң ісін бире қолығыңға рәхмәт әсәймің рәхмәтіңе бұл дүнияға мені тапқанға ақылыңды бүте барлығыңды балаң ісін бире қолығыңға ақылыңды бүте барлығыңды ми